Unang yalam ga khanam uba Thomas Pasa haga arpau tarik ujemang ulaong bawat hadian baga sarkar kalaong bakan penteri kam ya ka roster syakmat kalam kertiang dian shu Henry katkum ga jingyo I haga presentation kapau baga sarkar kam penteri kam ya kani ka roster na syadian kabambut na du usnam khat khandai spa anyau kuar. Haba keren shkilat pathai kubor uba Thomas ulaong bakani ga jingli jongka sarkar kalong tang banchupin thamye ye kipat nongshong shnong ga jilla. Ulayo thu bahaga jingpen kriya ekani ka roster system ulayo I baya ka rukom thap kot thapsla kapau shai baka rukom penteri kam kan long na du na syadian syakmat. Shusho uba Thomas ulaong balada ga sarkar kadang persyang banle ya kanye ka jingpen rum kerteng na du usnam khat khandai spa anyau kuar kan nong ka jingdu nong ka bakrawi ki samla jengi ki bedang wat kam wat jam. Na kaliang ka khanam ka kentu ya ka sarkar baka dei ban pinmi da ka hukum ban penteri kam ya kani ka roster system na du ujemang arhajar ar syakmat. Agin balawai tumitin kidon ki statement pada kami lembah tidak saya keluar bagi press media. Hak ki nongnya kiba akan sempang ba ru iyo iba kadon kecil persiang bagi rapakala. Nomor bagi iba ke statement kiba mi dari nongnya kiba bun. Wat nau MP jogiru bakal ki batai ba ke government kan penterikam prospectively ya ka roster system. Ada kum kecil ke jogi kene kecil thok kecil syukur ba ke government ni ka persiang ban penterikam banyak roster system retrospective. Balik ni orang ta ba menen kasih meeting ilai pa haba ki penkre ya ni ka roster account dari kita ni data haba ka roster register kila tab nado kan ngai spa ni wa la kita nado kan ngai spa ni wa ka pen pau bai ba kane ka roster system kane retrospective kane prospective lada kane statement ko bami menen na kinawera ba naga sarkar haka bagi om ba ya kene ka roster yung penteri kam by prospectively ke kane bansai ba ka roster account kane bansai no zero nado nai bi ajar kuat. It has to start from zero. But hibang syakmat ni deh. Kini mulai okam sidin minum banjing kensho. Kecil keren joko sarkar mana bang petrikam prospektif dia ka roster petrikam da cikiram bakala ban ka de seven pin top rian ya pai ba bon balang nata kadang na kalian jogi ni song thu sai da ba kane ka roster ka sarkar petrikam ni ka bagi okri retrospective dia bisa dia lagi petrikam na rukak na Espanya ko kata don ke backlog. Lalu don ke backlog, kata ke backlog, kalau persia dia organisasi polisi. Nomor kakak kena Espanya ko SRP. Kalau pakai saya kedar, bahagian arsenen kadung dan show kadung ke backlog. Di kadung ke backlog, kami nak kena ke roster register di bawah sarkar kami. Kadung bahasa sektor sudah kompa from a legal point of view. Ba ke backlog kanong illegal ba kamla magyen ka high court karaw naradal kilo kiba agrif kila ang support te ka sarkar ko ang meeting yo nang bari support te ngas yo ba kata keren kanong pamihak ng ka legislative kini pindah ke pindah jokan kanang ba ni ngidum bakalah kalau dia itu adalah ibu yang parti Ahmad bat ekjing ya coba bat sadin tiga dia cuy sucoki ya apa ki habi bat singkarai bagi pada